Hello, Tuni Kuki News in Vezose, Nabonta Vendim, Nehivin, Tuni, 1st May 2026, Ahitain, Tunin Zong, Igam Sungu, Tilso Ho, Aban Banin, Hilchet na ho, Bolket no hitin, ni Zania to Ima, Naki Bolman Tapoin, Akiboy Jin. Hizong le Zania in a saying, Ahila Vaile Zan, Hidunga Tilso Ho Zong. Mi pi het dinga poi mo ho aban bana in saikit no hiten tu le tu a zong hi I chen khom piu melong ho hi hen mei te hoen tang khulo hi zong le ei lang sap piu chu I piam te le ku ki cha te hi refugee ne hi vi ti hi phat changa ei lang sap piu hi in hi chi a hi la chun tu a hi ku ki cha ten I don but diu a hi la vai le hi chi to bang hang sama pang ho ku ki cha ten I don but lo je wa jong hi ni chan ham khat ama hoin ka sai thei nai a meaning I pi ham ti a hi pan ala jing o hin tu chunga jong chu mei te mp bimol a khoi in jong ana saitan mi kumzakhat kumzani ana cheng ta sa e hon tu ni a NRC bolding egot nova refugee ne hi ve citizen ne hi po ve iti got no chu hi chi rule ahung pot do masanga ana ho chu iti e hon tu ni a refugee iti thei diu ham NRC ki seina a meaning het lo ham tia ami pi chunga alung ha na jong chu in mo deu a hi in tunia jong hi kanam mi pi te ho hi nga ka sei nom cha hi le I chen khom piu tang khul ho hi hen mei te ho hi jong le ei hal hang sa pen nu chu ku ki cha te refugee ne hi ve a hi la vai le narco terrorist ne hi ve ti a phat chenga chu hi nge ho jong ki man na ve hi jong la ama ho jong zaw a hi chi to banga community khat atum be a hin ngo ji pau hi a hi the ai le INAM sungwa CSO LAMKAI ke poi nam LAMKAI ke poi nam leader ke poi hi chi ho hin thulu na khat ki nei han lang pan ngam na khat ki nei han lang thu hi ki chi ta hi chi chu nereti mamang cha a min eingo on ho adi lo ta eingo on ho pa hi di ta din det na inei thei lo je ba tu ni chan ge ngo na I bol hi ki ti jong la ki sei hi lo de ngai chi ba ki ji hi imu so ke de wa hin ku ki cha te refugee narco terrorist a ni sei wa hi la hi chi hi ku ki cha te keu a hi pon ku ki community pum pi challenge na bol wa hi hi china sei vai le hi chi chunga chu ke on action kala thewi ti pa a hi ga na khat ki bolen lang le tu ni a mi alin aniau talawa anop nop sei do ho hi akamu ki team ding ai na hi chu hin sei witin aban le more boy na jong hi tu a hi vet nai long sang chi chi jing a hin a boy na lang langa mi thi na hi han litan lang chu het de wa hin litan langa boy na a jong chu ga veleu chun vai phei ho to a jong hi more langa hung boy kit na jong hi vet kit nai le vai phei ho na amun tina hi vai phei ho si pan la hi tam ti ho jong hi ki sei do nom hil jing ai tai kanam mi te ho lung khat tha khat nai din de hi tu ni a nang hi chi tribe nang hu chi tribe ti a ipan na deu lampi talawai bon chawa ithai zet de wahi nang hi chi chu ne hi je in ke hlom paninge nang hu chi ne hi je in ke ha paninge ti I bolo de wahi khat la khat kilung to ta kanam mi te ho idin that nova I identity I history I right pau hi I het thiem over thakhat na ipan ngai a hi tai hi chi ho ipan khom lo vai le tu ni a hi a tribe ma din go lew hen I identity zong mang ding I history zong mang ding I right I thanei na zong minei la pi ding hi ti hi ka sei do no min hi is it chun I thanei na min I hi lo na khana e ngo na pa hi I ti ngo na ahin bol pau hi le thu theiam I ti dodal theiam ti pa hi nam sunga LAMKAI ka hi ti hon jong phateta I ki gelwa min ku ki cha te khat ahin to kha a hi la community a kila a ni chi do na hi chi su min se na dinga nan tong na hi ti a hi phateta ipan phat no hi talo ham ti hi tu ni a ki sei do no ma hi in aban bana tu ni thil so ho za chom inam sunga waga a het thei ding ho hin phong do kit lo han ama sapen in Kuki in pi Sadar Hills langa kona
thu pon khat hungki so khat ga phung do le hen hi chi Kuki in pi Sadar Hills in Kuki in pi khur ho ko na ananei a hin tip na ananei ti la hen ke ho to ding le igam sung inam sung aboi ta ze in seilowa kho ki vai hop lawa kho din khom lawa kho hi chi I sei khom ba het khom lawa kho om tai hi chi chun a hi the ya hi le boina dang sanga zong hi chi wa hun le phat ki pe hi ngai kho en lang hung zaw vin ti a Kuki in pi Sadar Hills in Kuki in pi ukhur ho ki ho pi dinga tepna na nei ti hi mu a hi ni chi ahung lung ding second May ti chu jing ni kho a hi ta in jing ni kho 11 am le kes si hall KPI a ngata chu ki ho khom na to khom na nei ding a hi ve ti chu mi pin ega het thim na deule inam sungova leader ho a hi the ai le hi to bang ki ho khom na ki za mat na ho hi inam sunga la samahi a hi the ya hi le aching a thim a hi lawai le inam sunga initiative hin la a pan hin la I gam inam dam ding de na a ki mu to te ki ho to te ti na ho hi a hi thei chana ignore bol lo de hi cho ho hi I ha lo de hi khat la khat ki het to a khat la khat idea ki share to a khat la khat het na I hung ki tho khom ting le inam pi ha the hi ni ji chun nam lam kai hon chong hi chu to panga to gon in e hoin aban la Kuki in pi ukhur hon chong a hi thei chana idam theine deu a hi lo lai ki vai hop theine dewa hi chewa jong hi thon lo vai pan di win jong Kuki in pi Sadar Hills minin avelin kahin tim ket na hi zanhima sa a thilso chu het dewa hi in 29 April 2026 Wednesday ni a chu Kuki cha te chen zo si amun tina sit in protest nei ding a hi lawai le mass rally nei ding ti a thu phon Kuki Women Union le Kuki Women Human Right hon ni ta chu to gon a hin nei wa mun tina Kuki cha te chen na ho zo si a pan a hin la dung zui wa Kuki cha te I chen na zo si wa pan I hin la win I gam inam ngai lu itamovin hi chiwa che thei chani chi win hi ta chu anakil hang sab bang le mi pi Kuki woman hon a hin tep dung zui wa phatata pan ila wa kagam kanam kangai lui tia kilung to ta pan I hin la za lovin Kuki Women Union and Human Right hon jong kipa thu a hin phong we ti ho jong chu mu a hin e ho hi alang khatna acknowledgement hi ithip zilo che acknowledgement hi a hi thei chana bol a pha a hi e ho hin thil khat ingai cha teng la mi itim jiwin mi ahung teng la achunga ki pa thu sei lawa I ji pau hi cho jong I hla sap na wa hin tu chunga Kuki Women hon na to na hin nei wa athil bol dan ho pa hi nam sunga organization cha chom in jong evet ton divin ka dei sa in thil khat I bola min hoita support in bola inam pi inam chan pi in kote hi jong le hi che ho hi poimo hi alin ania wen pa cha na ki ngai so ke ki ngai cha so ke hi in tu nia jong hi Kuki Women hon jong hi chi to gon anakineya analol hin sa le nang ho zala to gon ho jo si phateta ana chi hla hi in hi ji chun ho hla cha ho hi in CSO LAMKAI ho hi win nam sunga LAMKAI ho na hi win hi chiwa panni hin la pi wan na hung hla so ke ji win mi pi ho to na chung chi win ki pa thu ka hin phong ve ti a word of thanks a hin bol ve ti chu a hin tu a hi a hung hlung ding jing thai ni jing hello thai ni zo a khu kum thum hlinna mei teile Kuki gal kum thum hlinna hung hi ding ai tain hi chi hi inam pi thulu na dung zuya suppression day ti a mei teile Kuki ki khen dan ni kho ti a manding to gon anakinein mun tina ho jong ikigot deu kata sanin a hin la hi chi hi
ei ho Christian cha te adinga chu Sunday ni ahin to khatan a hi le ilung dei bang ta awang ki mangzo lo ding a hin hi zong le hi chiwa hi nam sunga lamkai ho si sin ani ho to ki to a program man ding da na hi to gon a hin nei win lam kalang nga hi suppression man na dinga ITLF in mapo na neya hita chu ITLF in zong to gon a hin nei in invitation lekha ho zong a hin ta do win alang khat langa Sadar Hills langa zong hi ko tu hon mopo na hin nei wa mi pi ho invitation card a hin se movin hi chi ho zong hi a hi thei chana inam mi pi ngai kho deu hi chi ho a hi izau so ke wa I thei to mo wa I gam ina ma dinga tu a hi pan ila lo wa hi le na molim so cho molim sa hi tai a hin la tu ni a hi a hing lai ho sin zong phateta pan ila wa din khom lo wa hi le anamolim masaho hi awang pha hi ding tu ni a hing lai chang se hi ui thi a thi di wai izi chun a hi theya hi le hi chi ui thi a thi lo na di wa I gam ina ma dinga value nei ta hi theina dinga chu hi chi ho a hi pan ila wa ngai tu ni a hi nang hing zong le chun pan na la lawa na gam na nam na hu masat lawa hi le chun nang zong na value na right na hi na identity ho kichai ding hi in zo ai sei bang wa izi chun kanam mi te ho khat la khat kizana ne yu hitin ilam ka in vai a hop na ho hi a hi thei chana dem sanga hi to sot zo hitin a bol khil na wa zong le ki tho kho ma hi ti hin pan la zo le han hoi lo ding ham ti lang zo ai pan la thei le han inam sung hi khang to zo ding hi ti chu jing thai ni le ahung thung ding suppression day iman na ding chung chang ova ITLF le ko tu in invitation a hin bol na chung chang neu cha mi pi hon he chaw hi jong le het be chi na deu le remind I hung ki bol now hi chan cha hi in tu hin boina ahung kit na hi chi morelanga police hon nam sipai ho ahin mat naw nam gol hang ho ahin mat na chungova tu hin mi pi hon ki phin na nasata nei vi ti ho jong hi mo en jan ha jong chu nu pi ho bang chu nu mei nu naw ho chu I mulowa pan ala wa hi in hi chika la a inam sung ma a mi khen khanin nu pi ho ga suboya a hi lo le nu pi ho thasit na ding thu sei jong hi tampi kit jiwin hi chi hi masanga pana kana seitan to a jong hi chi morelanga NIA hon ahin matnaw hi IPGM ti ahile masanga police pa chu he dewen subdivisional police officer khat ki thana chu he dewen SDPO ana ki thana chungchanga chu ngo na kineya ngi chewa hi kumasalaya jong chu more a kona mini ana ki mana adi poitia ana hado wa hi tan tu ai atha be hung ki tha mat kit ai ngi chi ho hi ivet na hi le ei ho sung si a hi chu to bang action thei ham ai le pi bola mei te ho langa chu lo ham na mei te ho langa chu ipi bola lo ham te a hi le hi chi ho I sei ji thei na pau hi ei ho lang hla sap ji a hi ti hi ka sei do no men tu a hi mei te gam sunga jong mei te police ho jong ma hi a hin la ama ho ki report lo a hi a hin la e ho lang ho hi ivet ting le e ho nam sunga hi chi to bang ding je ai ma sanga pa na kana sei a hi in a hi theya hi le movement ta ine wa hi le e ho ki ka boina a lo na dingin state police hoi sumang phot no hiti state police ho a function lo wa hi le milhamin mi pin I dei bang I bol thei de wa hi in a hin la hi chu ho chu isu mang lo wa hi le inam sungu wa hi koyam kha chun gamle nam ka ngai lui ti jong lew han koyam kha chun kapan na police ka hi ji in honest ta thudi ta vai ka hop ding hi tia ahung man do I gam inam ngai lu kha chu mat do na dinga to gon jong a hin nei thei chu hi chi ho je a chu indirect ta na ki seya gam sung inam sung hi atum be a ke vai hop na kadai momong tai ti wa hi le meite government igam sungu wa sa lo de wa hi chi chu a hi lo wa hi le I to ding bang I to thei lo de
inam sunga khat la khat ki ka ki boina ding khat la khat ki ka ki vet da na ding khat la khat ki ka thasit na tampi zo ding hi tia na ki seile ita san povin in a ball povin tu a hi MLA hovin popular government a hin join wa hi le I chan ham khana mi lung hladai ta koima ata san ki bi se talo hi china ka achu police hon meitei police hon ho nam ngai lu ho igam inama dinga thisan phalngama igam inama dinga thilpha tong hoi mat do ding tian la ama do thei lo diu chu ai wanga hol hung ki mat tu ting ole ni chi to bangai boina chu tu chung ho bang chu NIA chu state police panglo wa chu NIA anop no ma kholaya wa thei lo chu NIA ho chu state police in direction na pia protection na pia hi chi dung ju ya zo na to so hi je a cho hi the ya hi hi chi ho sumang hoi te ti ai la ki su mang lo je a cho tu chu nga jong hi SDPO pa that na ki ngo a hi ta chu ho langa ta cha pa khat hung ki man kit a hi in hi chi ki mat na chunga hi tu a hi joint press release a hin bolovin morelanga kona nga Tengnopal district nga kona hi HTC ho a hi win Kuki chief association ho a hi win ban le KSO ho a hi win Kuki women ho a hi win ni ta chu ki loi khom na cha chom hin sign a hin bol kit nova tu ni 1st May day 2026 si total shutdown ding ai Tengnopal district pumpi a total shutdown ki bol ding ai ti a Tengnopal DC pa maya jong hi galut no pa mi pi ki phin na ne ya get maya jong hi na sata ki din te no vai ta chu pan analawi ti ho jong hi mo hin zan he a patna ki phin na ki ne ya a ki man ho ahung ki hla do to ka ki kinga loading hi ti a chu no pi ho pan la na zala hi ki phin na hi chil ha jing hi ti jong hi ka ga sei do no min hi chiwai sei saw be le hen tu ni a hi ama ho SDPO pa ki tha je a avela ningkum laya jong mini ki manta a hi poi ti a bela mi hung pot ki go kitta to a avela khat hung ki man kit a hi le ama ho SDPO pa si chu lalham ho langa na o pu on khomang na ama jong na molim sula ama thina chunga hi tu ni chana NIN khat be amat do ta wam gin cha na khat be ango kha ta wam ngo jong ngo khalo man do khalo hi chi keu chu hi talo a hi le SI to SDPO chu ama SDPO chu lin zo a hi ji a chu a kho sa je mo hin te ti ai le I politician leader I MLA khat jong a thau chu la na kum iza nam khat aman jong hin pi na lai gen thei ta apang hi chu hi chi a pu vung jagin walte su gen thei pi ole ana hian li go ho ama tunia molim santan ahile tha pi ho ti ding ahi tan tha pi ho ahile I pi bola tu ni chan ge a achung thu I macha jong ki sei do lo investigation hi chi chan ge lhung tai ama hi suspect ina ki mane ti jong khat cha jong nai lo ba tu ni chan ge a ku ki cha te ki tha le na sa mo ta ki koya hi chi mei te san khat ki tha je a Kuki chate avela ki mat thei nahi IPGM tele ipan khom thei lo jeo ho police hon ho report ki bolo ho direction ki pi hi je a cho NIA in EINOISE ai ho sunga vai a ho mai hi chu ho function lo na dinga chu IP bol de ham tu a jong pu PS song interview ga bol ho jong chu imu de wa hi chi interview bol na wa jong pu PS in jo apart agay sang nai po MLA hon ki resign ovin may te CM pang hen lang I PM a pang zong lew thu nei pon te ti chala hi chi to banga chu tu ni a hi hon MLA ki hi hen lang le tha ki nei lo khuti lo ding khati lo ding tu ni a ma cha pan daw hi tin ho I gamina ma dinga I tha je khom lew hen tu ni a may te government a pan sang wa jong ki hat zo ding gam tum immunity ngla tu ni amei te government a kona cheng khat na lo chu ho atuma hung ke vai po ting chenga na lo theina lampi umahi tu ni a ku ki cha te
unemployed izat ham khat employ mi som ni 20% bang jong lew han hi chi gam tum i mu ni teng 70% in ai lo le 120% in na to na imu de wa hi ti jong ka sei do no hi chi future pa ima sang ding vision pa imu thei lo je ba hi gam tuma ke vai po ding a hi lo la tuma ke vai po ding tuma hung ke vai po ding le ku ki cha te a dinga I chan ge a phat chum na ding ham ti pa jong he I het lo wi so I het lo je wa cha I tup thei lo wi so hi je a chu a hi the a le kan na mi te ho khang to hi ten hi chi ho het go hi ten masanga tu a hi pan kala a hi la khatu ga cha khanga I chan ge a phat chom na ka nei ding ham kanam mi pi a dinga I chan ge a phat chom na hlung thei ding ham ti pai he thiam le han tu nia I pan la na wa hi thanom ta I bon cha wa pan I la thei diu chu a hin la he thiam lo je wa ke hi tin pangjong leng koi ma chan ban I ma cha I sa lo hi ti kha ti a tu le tu condition na vet na hi le chun na tha se ding mong hi a hin la future a ding ben lang na tu na cha khang ke ya na zat na nama dinga gel to chat na lang pan le chun tu ni a na mo lem ho hi na thang at pi ding na ki thang at pi ding a ban le na gam na nama dinga nang jong thingam hela na pan ding tu ni a mo lem ho thu sei le chun na mit li do dinga hi tu ni chan ge ya I nu teo I cha teo I pi teo I pu teo ei tha pi na chunga jong I ho le mobile ami li po thei lo wa hin khomang na lai ho ki gel phawin ti hi na neu cha ka ga sai sa wa hin aban le tu hin Kuki CSO working committee hon thu so a hin bol naw jan hi an bol wa hin hichiwa ama hon aseyo hi ga belo hen ama ho hin asai na wa hi Assam rifle ho na NSN IM hello Eastern flank ho ni che ho jong oi mona anei wa hin aban le Assam rifle ho jong oi mona kinei hi aji chu hichi NSN Eastern flank ho hi I chan ham khat na Kuki cha te gam sung attack ana bolwa pan anala jing lai wa Center Force on Operation Bolo hela na umuwa suthip lo hela pan ana umuwa ahin la tua Kuki cha ten neu khat tanghul ho gam ahung ki to kha a hi le tanghul ho ahung gen thei vai operation hung ki pan pai jing ti ho bang chu ivet na hi le Center Force on si nei na anei lang nei na anei ti a hi thupon ahin bol a hi in chule ama hon a chaina pena a sei chu a hi le Kuki CSO working committee hon a chaina a sei be na wa chu a hi le state force hi hen center force hi hen milham ho mi pi ho ta san thei ding in na tong oven a khoti lawa hi le center force hi hen state force hi hen Kuki cha te khozo si ukhur district sunga na lut thelo de wahi ti a jong hi GIHNA ai lo le het sa na ana navy ti chu iga phon thei kit wa hi in aban kit na hi I hang bungpi working committee hon pi nem cha chunga ke pa na thu a phon ho wa hi in ama hon a sei na wa chu pi nem cha in gen thei ha sat na I to lai win hospital akitong kha ho mi gate mi ko ho jong sumle pai a hi in lole ai man a hi in hi che ho a ko tu medical team ho to ki tho homa pan na hin la ji in na chunga ki pa thu ka hin phong win igam inama dinga avela hi chi to banga boina ha sa na jong le thaselo hela kachol tai kalel tai ti lo hela igam inam boy na chunga pan na hin la jing ding in jong tip na kai nei kin vi ti jong hi I hang bung pi working committee hon jong pi nem cha chunga jong ki pa thu na phong vi ti chu I ga ta do wa hin chule jan hilanga video masalanga ina seima bangovin Mizoram government hinga HPCD mi som lile thum hon kipi do na ananei win hita chu government hi nga hi thal choi ho jong hi anapi do ta wi ti chu mo hin hi chi dung zuya chu HPCD hon anapi do dung zui wa chu tu a hi government of Mizoram in jong
มีสอมลีเลทุมโฮหงกิเปโดโฮฮีกรอลขัดเลลักสอมนี่ละโกปีโดนะเจ็กโฮจงอันนั้นในตายตีหินมีสอมลีเลทุมหิไอเลจุนลักทุมทุมาอกิหอบดิ้งฮิสามาจูอันนั้นปีอุจงเห็นตินอบานเลฮิจิวาอัทลกอยโฮจงฮิเวเลวจุนทัลมองปนสนากิการโอจูฮิจิวาจงเห็นอันหินKuki chate hi I to banga iki demo wa I to banga pan ila wang wa khat le khat ki khen na dinga pan ila wang wa hi aki khen the hi poverty jong choi chewa hi approve di ta hi in ji chun tu ni a hi khat le khat ki khen thei na ding le khat le khat ki mu sit na dinga social media iman cha sang ovin khat le khat ki ngai lut thei na ding le khat le khat ki happy thei na ding lang zo a hi pan la lew hen igam sung inam sung gen theya sat na hi kilham paijing ding hi ti chu iga phon thewa hin chole mi pin rally in a neva in a hang sap now a point ni na pa chu het so ke wa hin birin sing in ami asate anatil khawa kuki chate that chimit dinga thu anasaina audio honglik pen hi supreme court in kum izanam khat ahin I khat a hi tain hi chi thu hi a ke sei chang le postpone ki bol ching audio hi hi chi affect a hi chi a chomi hi chi a sawe hi chi a di poiti ki sei jing a hin tu chunga jong hi ikinep na bangovin an kit tapon supreme court in jong tu chunga forensic nga hi atha test kit na ding atha momonga test na dinga original copy chu peding in jong het sa na ananei ki tai ti a hi in hi chi hi het thim na de wa chu birin singin thu asai na hi minute somli le git walzen a hi in hi chi minute somli le git lang chu case ahung ki patti la chu eho hin direct a ki pe thailo a hin Manipur state government hianga anapi lunwa Manipur police hianga anapi lunwa ile Manipur police ho hin modified anabol wa hi chi 48 minutes pa chu ngabong bonga he atan tel de wa hita chu anapi ole an tes anabol na wa chu audio he achom walin hi chon aki hedo thei poiti a hin a chom wale ati pha no wa chu eho langa jat cho chun hi chi audio hi minute som li le git lang a hi in hi ji chun iti dana chomcha thei ham ti ai a hin kholole Manipur police ho hin audio original pa chu hita lovin ana edit nova chomcha bo chu ana pi o hin hi chi chomcha ana pi na pau chu examine ball ho hi chi test ball ho chun a het thailo pha no wa chu Supreme Court hinga ana report no vaile Supreme Court in original pi ding original a pi keu hilowa birin sing voice sample jong la ding hi chi te ni to chun match ball ding adi lo pa chu het do ding hi ti a chu thupi na ananei sa a hi tai a hin la hi chi thupi na ananei zo wa zan hi a aga te sit kit na wa jong chu hi chiwa NFSU kiti ho loi hin ana phone do kitna wa chu a hi audio hi avela edit ki bol a hi ta in hi ji chun a het do a ha satai hi chi video hi chi audio tape hi vel izan ham khat edit ki bol sa a hi in hi ji chun phateta a test bolding iti a hi le original pa chu a hin la ngain ti hi chi tiang le chun birin audio sample chu to kivet thale adi lo pa hi ki hetan ti ti a chu ana phone do wa hi ni chi dung juya chu Supreme Court in jong zan hi a chu thupi na ananei kit na ni chi forensic lab ho hi nga hi agang thei pe na hi chi leak audio leak pen chu original lawin lang chule birin sing sample voice song chu la khom vin lang hi chi agang theilam pe na submit na hin bol de wahi ti a chong hi het sa na ana bol ki tai ti chu iga het theine de wa iphon a hi in zowa isei ma bangova kanam mi te ho inam sunga leader lamkai mopo na nei ka hi ti ho hin a hi theya hi le inam
dignity min di lo ta in ko mu a hi le hi che ho don but ding dan hi thiemu hitin hi che ho hi ga na bol liu hitin hi leo hen koiman igam inam hi asei se thelo dingai adan chu to a hi email ma ho hin Kuki chate chu refugee ti ta cho refugee ti ai le tu kal Kuki chate refugee hin ti chu Kuki khatleni seina keu a hi po in Kuki community against a thu seina hi win hi chito bang hina sei wa hi le approve na hin la do lo wa hi le na chung wa hi chito bang action Kuki community in kiladinga hi ti pai he sa na khat ke nei han nang le min ki chat na jong nei in tin hi chito banga igam inam zo thang dinga a dei de ya ham do ho hi neo khat hung thip dom de ham ti jong chu neo chai nam lam kai ho suggestion iga bol the wahin pu ps jong gal ki chai tai ti ati ti ham ti a hi le khat ve ni la chu interview ga bol nawa a thu phone khat nal ta khat omin Kuki chate MLA ho ahi theya hi le tu a jong phat a ki hial nai poi resignation bol luvin ti a jong hi tep na a hin boli ti ho jong hi mu a hin I chu ho ivet na hi le tu ni a hi pu ps in jong igam inam gen thei ha sat na hi apona tho nai ti hi I het thein ne dewa neu cha in se wa hi in e ho nam sung hi inga amasang vineo cha ga sei beleng e ho hi move dan I thip lo chu lampi zo dan I thip lo chu to ajong hi lei asit na ho chu I mo de wa hi in e ho hi pan khom dan het ji lo chu pan khom dan te la ngun lei tu a moriele chu chan pur ki zo to na lang hi chi lampi jong hu lei in a siamo a hi in a hin la email mahovin azat zat ahin sei wa hi le kisun jom thei talo ichilai khu isut job thei lo wa hi la anoi lang khu permit ikila wa MLA ne wa government leader zat chom ine yo hi cho a ko na legal ta fight bola leisim do na ding jong ki gong lo nga hi ta chu kimo jing lam hla thei ting le ki lam hla I lam hla thei lo ting le kimo nga jing ti to bangai umovin hi chilang ho jong khu hoita a beleu chun tu zan hi dunga social media hong viral jong chu bolero khat jong a hlai lo na ding khan a hlai jen tui thu na khan a hlai lut ne ti a hi to bang hi a khat ve na keu a hi po in ama sa jong ambulance khat jong aung hlai le tui thu na khan a hlai lut na mi ni jong anamo lemo a hi in a hin la tu ni chan ge a e ho hin ilam hla naw leisim ding ham a hi lawa hi le ilam hla na ho lampi hoi lo na ho sim phat na ding jong hi to gon ki nei lo a hin tu a jong hi Mizoram le Manipur ki ka a ki zot mat na lei jong chu jan hi a chu gari ni ana ki zot ne na hi la lei chu ana chimeti ho jong hi mo ai hi chu ho hi I connection pau hi a hong bo ya hi le Kuki chate I boi de wa hi ji chun a hi the ya hi le gamdang mundanga soplai hung lut na ho hi sim hoina dinga to gon enei deu a hi in a hin la e ho in I he thim ji povin e hon I he thim ji lo ting nguzong le pathinin ilampi de wa in sim ji su to a ngi chi Mizoram le Manipur ki zot to na lei jong chu se hi han nang le tu ni chan ge a I ma cha jong kingan se lo ding I ma cha jong ki sei do lo de hi ta chu ki mo ding hin highway khat di interstate ki connect na khat jong hi chi to bang lei mai mai a chu I khosa wa hin a hin la koi ma chan hi chi wa jong chu voice raise ki bol lo hin a hin la pathinin zan he a chu kol ho vai ho hong lam hla na hi chi to bang chu to sa a hi le tu a hi inop I da wa lei tha I se mo ngai chu lei tha I sem teng ole phateta sim do na ding to gon inei ki lo wa hi le chi wa jong ilha sab de wa hi ni ji chun e hon I het lo ting o jong la pathin hin lampi e ko mo in hi chi sanga hoi zo hi chi sanga phazo hi tin bol vin ti hi pathin in e ko mo jing ti chu het thim na di wa ne cha ka ga sei sa wa hin tu ni ku ki new sin ve a hin ngai ho zo si na chung chi ven ka ki pai na bon cha ven pathin in phathei na bo jing ta hen